Hello. Hello. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Okay. 1 2 3. Siyaqala ke manje ne? Yes. Okay. Sibingelele bazalwane ngegama lika Jesu. Gama lami nguNompumelelo ngwakaDlamini. Namhlanje ngihleli esitulweni sababa ekhaya, ngihleli esitulweni sababa uDlamini ngenxa ukuthi ubambekile ngapha koThekwini ngokomsebenzi. So ngase ngithi ke awungami umsebenzi ngikhona maqhubeke. Ngibingelele nje kakhulu bonke abasibukele emakhaya ngegama lika Jesu. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba neguest yethu ezivakashele all the way from Cape Town. But ke before ngimintroduce ngizocela nje ukuthi lapha ekhaya ukhuleke kanye nathi before senze noma yini simmeme ubaba uNkulunkulu. So ngizocela nje sigibise namakhanda and pray. Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, moya ongcwele nabathina uNkulunkulu wethu onamandla wonke nomntwana wakhe egameni lika Jesu oyiNkosi waseNazaretha, unguNkulunkulu ekuqaleni, uNkulunkulu ekugcineni, uNkulunkulu wethu onamandla wonke siza kuwe wena osazi kangcono njengobaba wethu, singabantwana bakho asinayo omunye ubaba ngaphandle kwakho. uNkulunkulu wethu ongcwele size kuwe nanamhlanje ntambama, uNkulunkulu wethu onamandla wonke sizothulula inhliziyo zethu baba wethu onamandla wonke. Siyathandaza egameni lika Kristu Jesu khona bakho makugcwale kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele, singazenzeli ngokwethu ukuqonda, siphe nokuhlakanipha okuvela kuwe egameni lika Kristu Jesu inkosi. We pray uNkulunkulu wethu ongcwele mana njalo nanamhlanje ebusuku egameni lika Kristu Jesu, in Jesus name, amen. Siyabonga kakhulu ukuba khona wakhona namhlanje ntambama egameni lika Jesu. Mama sawubona. Sawubona ma. Uyaphila? Siyaphila inkosi inhle konjani ma? Hayi siyaphila nathi. Ngiyacela nje ukuthi uzisho ukuthi ngubani umama ubani osivakashele namhlanje and usukaphi. Nkosi yami ndiyabonga. Igama lami ndinguzine, ndingowakwaMahubelela. I was Mayekiso before. Ndingumntana kaThixo, ndisuka eCape Town. Okay. Yeah, and I come from Eastern Cape. Okay. Yes, but I'm based now Cape Town. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu ma ukuthi usivakashele. Amen. Wafika ke namhlanje ubaba Dlamini engekho. Nkosi yami. Amen. Wafika khona mina and umuntu oqala ukuthi ngim-interview. Wow. Yo. Wow. Ngiyabthemba ubaba uNkulunkulu. I'm so grateful. Amen. Siyabonga. Okay. Umama siyakhumbula ukuthi ube khona upart 1 wendaba yakhe. Upart 1 uwenze nobaba Dlamini. So mina ngizoqhubeka endabeni besiqalile. Amen. Okay. Yes. Ngiyacabanga ukuthi nigcine lapha ya ngendaba yenkinga nobaba. Yes. Baba ekhaya. Yes. Okay. Nahamba naze nagcina la khona ngathi ubizo lamaphoyisa indaba yokuphuma endlini nani. Yes. Okay. Ungasibriefa kancane nje mhlasimpe just for 2 minutes ukuthi part 1 ubuphethe ini before I mean siwelele odabeni namhlanje. Odabeni namhlanje. Okay. Siyabingelela kwakhona abazalwane ya siqhubile nobaba Dlamini. Udaba lwethu apho besigcine khona besigcine umyeni wami ehlikele phezulu njengoba bengumuntu obehlala phezulu years and years. Okay. Was occupy i bedroom yam apha downstairs. And then indahamba kuba sine protection order, ma court order. Okay. Ndathathi ndacela phakama ebhedini ukuze anditsale i-court interdict yam, ndahamba ndabheka police station. Okay. Ndayobika udaba olunje aze lamapolisa amcela uma makaphume erumini ahamba yolala apha ebekade lala khona. So uye wahamba yolala khona ke ebedroomini, but wenza ke lo msindo ke after amapolisa ke emkile. Okay. And then but ethetha nabantu efonini uyabo ebaxelela into yoba ndimkhupha ngamapolisa kokwabo. And then ndathula ke mna ke ndatya kuba ndandingekayityi iSunday Nkosi yam, ndatya ndagqiba ndahamba ndayolala, wahamba naye wayolala. On Monday morning wavuka wahamba
kuba ebelali upstairs ethatha imoto yakhe avuka ahambe. Ndavuka mna usually ndaprepare abantwana bam baye esikolweni, bahamba Okay. baye esikolweni. Xa bebuya esikolweni past 3 waza nomhlobo wakhe wangaphesheya wangapha ngaphandle, emazweni ngaphandle angaphandle, kwelizwe okay. ngaphandle. Yes, uhlike ubipake imoto ngaphandle wavula igate wabe selebonisa lo mhlobo wakhe athi ungumhlobo wakhe indlu as ingathi lo muntu uzoyithenga le ndlu or else as ingathi lo muntu uzohlala nathi whatever, I don't know. Uqhubekike ke wangena ndingumuntu ke ofree ke endlini yam njengoba ndihlala endlini ndigada ndinana babantwana bam ba-autistic ndibhizi ndipreparela bona uba ndigqiba ubatyisa. Afike lo muntu ndinganxibanga ndinxibe nje inayithi emfutshane. Akatshongo kumubuza nomntu ngoba asisathethi. Okay. Uyabo uhlala pha phezulu akho molo akukho nix. Ufika ngene toilet okanye asebenzisa umatshini or asebenzisa isinki aphinda aphume abheke upstairs. Afike lo muntu amazibonisa ikhitshi ambonisa athi xa itsibe ebheke bedroomini ndisibe ndibuze kuqhubeka ntoni abe sesithi lo mfana wangapha hey shut up wena ndithi hey don't say shut up endlini yami. Uyakhumsha ke lo mfana isingesi. Okay banyuke babheke upstairs. Le ntombi yami ikhubazekileyo ihleli nami apha endlini. Anyuke babheke upstairs ayombonisa upstairs. Bathi xa benyuka bebheke upstairs ndaphuma phandle ndakhwaza abahlali. Ndamemeza noLamethe noMpumelelo Marhadebe ndababiza uba nansi into isehla. Andikwazanga nechance yoyothatha into yonxiba. Babe sebekhawuleza besiza ndabe sensithi ndibona uSibongile efika nalo muntu akathethanga akamintroduceanga kum and lo muntu ndijonge nje akandibulisi uba hayi ma kuntontoni. Uzothi xa sekungena abahlali xa behlayo besuke upstairs belapha e-lounge kwakhona ke ngoku athi hayi friend yami le benizoyibonisa apho ndihlala khona. Babuza abantu abadala umxelele lile nunokhaya wathi bendiseza mxelela babuza into basowugqibele na. Akaphendula. Okay wabe seyiphuma ke lo mfana emkhuphe hamba ndabiza amapolisa kwa same time. Uthe xa ibuya ukukhapha lo mfana afika amapolisa because ndizifilishe ndingekho safe nalo mntana wami uyintombazana ukhubazekileyo une-19 years. Xa inofika ne-stranger endlini angasi introduce afika amapolisa and ke njengoba engumuntu olipolisa kwafika amapolisa ngaphezulu kwirank yakhe. Amxelela ke into yoba izolo besilapha singamapolisa umkakho eyoripota into yenzileyo. Namhlanje Monday silapha sibizelwe wena again kodwa ulipolisa. Why uhlukumeza unkosikazi wakho nabantwana bakho abakhubazekileyo? Because umisiwe ubona yonke into. Ubona yonke into ngoba uyeva nobengakwazi uthetha nje but usikakhale. Okay ahamba ngamapolisa athi amapolisa sizuphinde size apha ukuza kwethu apha mama uhambe uyomvalela because awuzuphila ubomi bosoloko uhlukunyezwa kwakho uze ke ngoku ungakwazi ukuzithethelela ngoba lo muntu ulipolisa. Okay ahamba ngamapolisa athi sizuphinde thina size apha. Ahamba ngamapolisa washiyeka ke vale ekamereni yakhe ezihlalela. Uyabo. Okay wahlala ke kwabe kuzawuphela inyanga kuphela kuba because uhambe nge-first week nge-2 kaNovember kwabe kuzophela uOctober. Ewe wayapeya ngo-October wathatha imali yakhe washaya phansi waza netruck wathatha yonke la furniture pha phezulu wemkanayo. It was on Saturday morning. Wathatha everything. You know what mama andikangeni kula kamera wayelala kuyo ever since wemkayo. Okay. Andikathi enter. So wahamba ke uzothi ke ngoku ndimgxothe ngamapolisa kokwabo. Uyabo ndimkhuphe ngamapolisa kokwabo. Uyabo so yeah. Okay ma unabantwana? Yes ma. Labantwana bathola khona emshadweni? Yes ma. Ngengakuza umention ukuthi abantwana abawu2 kulabo abawu3 onabo. Yes. Ba autistic. Yes ma. Take us through uphila kanjani nalabantwana challenges support yonke lonto ngoba bebabili uthe oqala unaminyaka emingaki? Una 19 kulonyaka. Una 19 womfana. Intombazana na 19. Yes intombazana ena 19. Okay. Igama lakhe ngumisiwe. Okay bese kuba khona nomfana. Bese kuba khona umfana ona 10 years igama lakhe nguInathi. Okay. Yes. So
ukhupha kanjani Yo. kuhamba kanjani since no ngiyakuzwa umention nendaba ukuthi ubaba wafika wahamba ukushiyana labantwana manje ngapha ngasendlini. Yo, unganibuzi ma uba ndikhopha njani because andizazi nami uba ndikhopha njani. Okay. Andizazi uba ndikhopha njani naba bantwana. Ngoba isimo saba bantwana sinzima. Ukuba nabantwana abane-autism akukho lula. Kungekho lula ukuba nabantwana ba-autism bafuna umuntu onenhliziyo ngoba sometimes bayabetha. Ubahlamba umisi una 19 years unomzimba untombi endala eseyityebile. Kunzima ukuphila nabantwana bane-autism uwedwa. I'm alone kwaba bantwana. Umisiwe i-firstborn yami yasemtshatweni. Akazange amamkele umyeni wami uba u-autism. As a result komnye unyaka njengoba ndingumuntu ophila nokuhlukumezeka kwengqondo, kokukhubazeka kwengqondo, koxinzelelo lwengqondo, i-depression. Yes. Ndandisuka esibhedlele kulonyaka lowo ndingasawaziyo ndafika emtshisile. Emlayitele istovu emtshisile ngoba umntana one-autism uyayithanda itoilet. Uyadlala ngetoilet, adlale ngetoilet. Ndafika emtshisile. Emlayitele istovu wamtshisa wathi akasoza phinde ebemtshisela into yoba angazaphinda adlale ngetoilet. Ndathi yini umntana ubusongasamyeki nje ndibuye ngoba itoilet yaba bantwana oko yamela mna. Yena ebekhona kuse right kodwa bengancedi ngabantwana. Akazange ancede ngomisiwe. Umisiwe uthe xa iqala iperiod kwanzima mama kwanzima ngoba iperiod zakhe befuna uzibonisa wonke umuntu and ebene heavy period. Iperiod yakhe ezingenzekiyo andisebenzi ndayindawo kumsebenzi ndathi take care for bona. Okay. Kwakho lo wesibini umntana ndaba unako na 16 years. Unako normal. Noba nje ngazange azaleke kakuhle kodwa ke waba normal. Noba nje ekhathazwa zindlebe ngoba keva. Okay. Fuya uyathetha naye funeka ukwaze. Naye unayo ingxakana. But uyakwazi uthetha, is doing grade 11 now. Okay. Yes. Ndaba Inathi 2015 8 November. Inathi kwandisamconfuse eseseswini kwathiwa akazuba normal. Uzaba western nomisiwe. Ndahlala ndikulo trauma ke yoloxinzelelo lengqondo loba Nkosi yami zaphinde ndibe nomnye umntana kwakhona one-autism or ozaba sisidalwa mhlambe sizawuthini. Ndaniba nomthandazo othi oko ba Nkosi ahambe axelisa umisiwe ngoba umisiwe uyakwazi ukuzihambela. Sibhethe isidalwa esihambayo. Okay. Ndindodwa naku Inathi still andinamntu undicedayo. Umyena akafuni nophatha nento. Njengoba sesi-separated seyihlale upstairs ndindodwa phezantsi ndilala nabo ndiyabahlamba ndiyabenzela ipapa unako andenzela iuniform. Kube senza iuniform yakhe and-assiste kwizikhaftini. Bayahlanjwa, bayatyiswa, bayanxikiswa, bayathathwa ngesandla uyobakhwelisa etransportini. Sorry. No, it's okay ma'am. Okay. Banebhasi bane-transport yabhatalwa i-transport yabo siyabhatalwa i-school fees esikolweni sabo. Kunzima kakhulu ke ngokamkileyo. Kunzima kakhulu ngokamkileyo. Ndingumuntu obusiness minded. Ndiye ndenza kwauba ndifika pha ndenza istand seveg. After that ndokhiyadi ngoba ndifuna baprotecteke. Iyadi yami ayivi kuvela irufu yodwa ngoba ndifuni umisiwe azagaxeleke kwizinto zoba ngazarejwe. Ingqondo yami, inhliziyo yami, amehlo am afocused kuye. So ndabiya ngendlela endabiya ngayo pha endlini akungeni noba ngubani. Uhlala kutixiwe ngaso sonke isikhathi. Umuntu ongenayo uyakhwaza. Even abantu abangenayo apha endlini bathi make sure into yoba funeke bekhwazile. Awungeni umisi wakasoza ahlale yedwa. Uhlala nami 24/7. Andinamntu ondilekelelayo. Only abantwana bami ababaye bandincedise. Okay. Yo, kunzima. Ngeke ngakuzwa mawubala indaba ukuthi awusebenzi. Yes. And abantwana laba bafaka abakhona ukuziyela etoilet. Abakhona ukuziyela etoilet. By 2.
bapermanent emakhimbini. Yo. Njengoba amakimbi ama-diaper abantu abadala ngeke ngabona ngihambe e-Dischem. I think awu 14 phakathi ngo450 14 phakathi. Uyabona ke maxa uthetha ngendaba yamakimbi kuba nzima kakhulu ngoba ixesha elininzi basezikhimbini abakwazi ukuziyela etoilet. Ndazama ngako konke ukuba ukumportrayina umisiwe akaportrayine kuthi umkhuphe etoilet abe ezimoshela. So to umkhipha eclean kukumfaka ikhimbi. So uhlala ekhimbini adura amanapukeni aduru amanapukeni kunzima kakhulu kuwo ngoba umyena ndiye ndamfaka i-maintenance. Yes. Wabhatala i-7,000 bebhatala i-5,000 kulabantwana. Ngoku ndahamba ndayo-increasa le maintenance wabhatala u-7,000. Lo 7,000 kukudla ngalamaphampasi ziifizi zesikolo i-medication inathi yena ukwi-chronic ye-medication apho kubuhlungu khona wamcima kwi-medical aid. Njengoba ipolisa wacima mna ndikwi-chronic ye-depression andisayitreat i-depression uthi mandihambe ndiyedeyi ndihambe ndiyothatha i-treatment yasedeyi. Ukuhlala edeyi it's a whole day. Uzawufika umisi wa-hand over yokubani ebhasini andikwazi ukuyihamba ndiyohlala edeyi. Ewe ndingaya edeyi xa kunobakho umntu onohlala nomisiwe ozokwazi undihand ovela umisiwe. Umisiwe andimniki noba ngubani uba makamjonge. Intombazana eseyindala na-19 years andisoze ndimnike nabani ukuthi makamthi take care of umisiwe because there is no one endimtrustileyo kumisiwe. It's only me endistrustileyo for umisiwe. Ngoba kathethi anything can happen kuye angathethi ndingaze ndizixolele. So amakhimbizi mntana sekhaya kunzima kakhulu kuwo. Kunzima emakhimbini kunzima uba uthetha ngekimbi awekho eziba nawo ndilapha ndithetha nawo. Baphelelwe ngumbhede because umbhede wabo baze bachabe ndifane ndithenge la cheap a-170 into akwa-Shoprite bachama kube kabini aphumele. Uboy naye ukwi-chronic ye-medication yesisu sakhe because uboy kwafunyaniseka into yoba i-testicles zakhe zikwi-position erongo. So zajonga i-testicles zakhe kwafunyaniswa zine-cancer zakwathiwa kuzizawuremuvwa. I was alone, there is no husband. Umyena makazazi ama-operations aku-inathuthi amangaphi akawazi even now bendiyokwezi operation last month ka-inathi nge-15 which is Friday ndiyangena vera esibhedlele nge-26 ndiyangena futhi esibhedlele andinamoto. Wahamba nemoto ephadlileyo wandishiya nesixokoxoko semoto esifileyo ngoku abakhweli kwi-public transport kufuneke ndibaqashele imoto ukuze ndihambe ndibase esibhedlele. Ithi ke xa ndiye esibhedlele funeke ndiwole yonke into. Amayeza akhe, ikhimbizi, everything, ingubo zolala. I'm alone. Uwabeke second kaNovember wangena umntana last month esibhedlele wandibloka nasemafowunini akhe. So I'm alone kwindaba yabantwana. Okay. Ndiyasokola. I am struggling ngabantwana bamama ne-autism. Kuphele kwalo medication sisebenzisa isarinji ukuze simkhulule. Sisebenzisa isarinji. I-Picolex ayikho, i-Soflex ayikho i-medication yakhe because ithengwa cash ngoba waphuma kwi-medical aid. Utheke after maintenance umbuyisele kwi-medical aid but bagula bane-fever. Le fever ibikhe yakhona balala baphantsi bafa abantwana bam ndabathatha bobathathu ndabasa kwagqirha. Unathi yena zangangene kwi-medical aid kwathi terminated kwafuneka ndifowunele ualakhe babucuba khandifakele i-1,000 umntanam une-fever i-medical aid yamkhaba ithi terminated and ngoyena serious kwaba bantwana. Wangena kwagqirha nge-500 nge-350 ndathenga i-medication because bambenzela i-strong antibiotic. Ndinetyala as now le 1.5 ezalayo kufuneke ndiyibuyise kwalakhe. Yo okay.
Yo, kwaze kwahlungu kimi. Angifuna ukuqamba ngazi kwavele kwama ngisho engqondo. But siyamkhola uNkulunkulu. Ewe ma. Lithizwe kaBaba uNkulunkulu akasinikeze umthwalo ongaphezulu kwamandla ethu. Hayi kodwa over wami umthwalo ma. Ne. Hayi over. Andilali. Uyabona mama befikele lesikhathi sokungalali. Bakhala umisiwe ukhala kuze kusephandle. Ish. Bese ndafonela uMamvelwenhle nathi uMamvelwenhle umntana beyakhala ndiye mazi bandimthini. Wabekhala umntana ekhala edanathekile. Yo, okay. Ngicela ukubuza since ubaba ehambile. Noma ke ngiqale la. Uyakhola ubaba Usindisiwe umzalwane. ngumfundisi. Ha. Ngizama ukuyibeka phansi mangithi umzalwane manje masunyuka ukuthi umfundisi. Ubizwa as umfundisi. Akasenguyanga umzalwane uyashumayela. Enkonzweni. Every Sunday usenkonzweni apha khoyo imoto yakhe neBhayibheli apha khoyo. Okay, since ngumfundisi nike nazama mhlasimpe ukuthi kulabo abangaphezulu kwakhe ngoba phela akekho umfundisi oziphethe nje. Like ubaba wakhe enkosini maybe kuhlalwe phansi since phela siyazi uma singabazalwane kuye kuba ukuthi masiba nenkinga sibize obaba abadala basesontweni umfundisi basihlalise phansi kuyenzeka into kanjalo bathini bathi yini solution bayakhuluma naye. As kupart 1 benikhe ndayichaphazela indaba yoba nditshate eGospel Church of Power esengumkhombe kaNoah ngoku. Okay. Sorry, into enzekileyo uye wathi pha ku2024 2023 watshintsha wahamba eziministries neoil zine prophetic oils. Okay. And then akazanga ordainwe as umfundisi ungumfundisi nje kuba kuthiwa ndoda enkulu yes but usindisiwe yena ukhonza every Sunday akana Sunday yangayikhonziyo after lento ndifumanise ngo2003 bese ikhonza naphi seyikhonza kwezinkonzo zine prophetic materials zinekiwa zine oil which is ke ngokumna andizazi. Okay uyaya enkonzweni which is umkhombe kaNoah. Amadoda amakhulu omkhombe kaNoah awayenditshatisile 205 njengoba ndine 20 years kulonyaka ndisemtshatweni. Okay. Utata uMlotywa ifounder yalankonzo seyigugile seyindala. And ke ngoku mina zange ndakhonza pha because of ndandikwasidinga Assemblies of God. Okay. Anzange ndakwazi ukukhonza pha. Ewe ke ndandikhonza because of inkonzo yasemzini. Ndithobele lamthetho wase Assemblies kuthiwa masithobele. Kona zange ndaba full time ndaziwa pha kulankonzo. Kuye kwaba nobunzima ke ngoku kuba ndiyokhangela amadoda amakhulu ukuba ndihambe ndiye pha. And then ke ngoku enye into ebendikhe ndayiraise ku part 1 umyeni wami nditshate naye 205 akazange aye ekhaya. Mna ndinomtshato ka in community of property wephepha womhlaliswano which is umkipito. Dizela ingane ezi3 kumyeni wami ezomkipito ngoba ekhaya akaziwe. Okay. Mawuthi akaza ekhaya you mean akakhokhanga ilobola? Akazange. Na hamba nje naye Home Affairs nayo. Samba saye ecaweni sawutshata enkonzweni then enkonzweni sabheke Home Affairs. Kwathwa ke ngokumzalwane iyaba kuwe ke ngokuthu ubheka ke ukuzikhangelela onozakuzaku. Okay. Ekhaya abazali bebekhona. Abazali abasekho. Ngesayidini lakho. Abasekho esayidini lami. Esayidini lakhe bengubaba wakhe yedwa ngoba uzelo wabayi1 kokwabo. Okay. Yes. Yo. So kuphela September wathi ngoSeptember uzofonela umzala wakho seUK aye ekhaya oko kwaphela September eva kuzofika uSeptember uSeptember mayikude kuthiwa January uthetha lonto mase ifikile uSeptember akasayithethi lonto. Okay. So ngenkathini nenkinga nihlala endlini eyi1 but umunye la kwelinye ikamera umunye igrocery yabantwana isupport angithi uyikhokhe esephumile. Uyikhokha ngoku esupporting ngoseyiphumile. Okay. Esakhona endlini ube supportive mhlasimpe yizeke engazwani nawe ninenkinga emshadweni but abantwana bangena ngithi. Abantwana ngabakhe na. Ube supportive kubantwana entweni kanjalo mhlasimpe school fees makunezinto like oma matric dance izinto kanjalo. Ebekuthenga ukudla as usual and ke ngoku ever since ndindi ethi mandihambe ndiyophangela ndimbuza banza kuphangela kanjani kule situation kamisiwe that asoze ndayophangela
If you feel like into yoba ungandiniki imali yakho ungayiyeka but umisiwe noInathi bazawujongwa ngubani ngoba khokhera lenokwazi uxova itoilet kamisiwe yomuntu omdala Oh, komba akakhona ukuziyela etoilet. Right? akakhona ukuziyela etoilet yes konke ukwenzela ekhimbini so webethenga ukudla ethenga amanapkin umntana noba nje bephela phakathi uyabo and then ke ngoku uhamba ngoNovember kuzoba imatric ball kamisiwe Okay. yes and then akazange ayihoye into yemetric ball kamisiwe wemka eyazi into yoba umisiwe uzaba nematric ball because une 18 years which is last year uzaba ne 18 years which is uyaphuma esikolweni nompumelelo uyapi uye workshop so ufuneke benzelwe ke ngoku ifarewell wahamba nemali yakhe wayotshona nayo isarali yakhe kaNovember I mean isarali yakhe kaOctober kuba kuzaba nguNovember i2nd sikaNovember wahamba nayo wasishiya nje size umisiwe ke ngoku nge 15 uzawuya kwifarewell danse nayo ke sange nibe nayo into yokumfonela andano abantu abane pride or ndadinwa or kuba ndiva kabuhlungu ndakhetha ukuthula ndathi kube yazi indaba kamisiwe uzawuzisa imali kamisiwe yefarewell akazange ayizisa kwade kwaba ngumzuzu wokugqibela wasuke yena wabhatalela umntana wapha ecaweni wamkhuphela yonke into outfit wambhatalela ndizova ngemisi yasesikoleni uba xa ndisithi umisi wakazuza kwifarewell bathi makamisiwe not umisi ubangezi kwifarewell ifarewell comes once utata ke bezobhatalela omnye umntana nje athi ukhonza naye lo mntana wasecaweni ndathi uvisa mina kabuhlungu uyodonata ecaweni yakhe umntana uba ofunda nomisiwe makahamba bheke aye kwifarewell owakhe akazukuya kwifarewell ngoba imali hayibo unayo imali but uvisa mina kabuhlungu yes umuntu mayifuna ukuvisa kabuhlungu ukuvisa ngomntana akho ma ngoba yikho ipain ebuhlungu ezimntaneni uyabona umntana njengoba umkerile for 9 months wabheke labor ward abukho ubuhlungu obunjengoba se labor ward so umuntu mayifuna ukuthocharisha ngengane yakho wanithocharisha ke usibongile ngengane yami akazange ayirholele ifees even ioutfit kodwa uNkulunkulu wazi wamhle umfana wami wathi ma ndiyindoda namhlanje ndoluka ngemali kamisiwe yegrant the time umisiwe wayisapay igrant wahamba yobole waza ne2000 kwakungolwesithathu ndama wathi masibaleke siyothengela umisiwe ioutfit wahamba umisiwe wamhle ngaphezulu kwezinye ingane wathwala isidango umisiwe wagrada wenza wafumana icertificate zakhe futhi wambona akazange comment yo sithemba ukuthi mbukele ekhaya uyulalele uyabona ukuthi kuyenzakalani kukho konke namanje ngisasho uNkulunkulu akakuniki umthwalo ngaphezulu kwamandla akho remember lithi iBhayibheli wasazi thina sasingakazazi nokuzazi kodwa ubaba uNkulunkulu wasazi so ngifisa nje ukunikeza lelo themba lokuthi kubukeka kunzima kodwa akukho okuhlula ubaba uNkulunkulu nzima ithini ifamily ama in-laws Nkosi yami Jesu because abantwana babo nabo lapha mandimele andifuna ungatsho okay umtshato wami ndiyawulwela ngako konke ekufanele bangamandla ami onke ngoba umyena mutshate nabantwana bami abayi2 abangama boys okay ndathi kuba ndifike enotata wakhe ongaphilanga owasele egula eyedwa utata ke ehlala endlini okay ndathi take care of utata wakhe ndichilo ku part 1 yes ndamnakekela utata wakhe waze washona ifamily yakhe yayingekho ndifike bengabantu abazi-isolateeleyo kwifamily yabo benefamily yakwaMpinge as ndichilo ku part 1 ndathi isiko likamyena even ayililo le family yakhe lela kwaMpinge so ifamily ke yakhe yazi-isolate kodwa yavela ifamily mase kusweleke utata wakhe yo alright uWinnie Boy no uNathi Mahubelela bandilimaza abo bantu ngoba umyeni wami ungumuntu othuleyo ungumuntu i-decision yonke le mishimishi uyenziswa nguWinnie Boy no uNathi okay ngiyacela singa-mention amagama balimazile abo bantu yeah I understand
But umthetho wase South Bandilimazile labo Africa bantu. ubuye ungavumi. Ngiyaxolisa Hayi no akunankinga ukuthi ndilimele ulinyazwe ngabantu bomndeni uyoxela kubo isimo sasendlini sikabhuti wabo sikamzala wabo bakuve bevile bahambe ekhusini bayothi liwule elia babe bengasazi isimo sikaByenami sasekamereni ukuthi sinjani abubiyena bengasidisclose isimo sakhe kosister bakhe nakwi-cousin sakhe eyona reality yokwenza umtshato wethu gexa ube nje engasixeli into nayo kungekho gama anganibiziyo ngalo kodwa akazanifumane nakanye ephutheni. Okay. Ngengakuzwa umenishina indaba yendlu ukuthi wathi mayiphuma wathi umkhiphe kubo. Yes. Umuzi lo nihlala kuwo akushiye kuona ukanjani? Indlu kaTatabo yindlu ye-RDP. But lendlu ye-RDP ndayenza ngemali yakhe. Ndathatha imali yakhe ndarenovate i-RDP yakokwabo. Yes. Ine-upstairs namhlanje. Iyi-suburb. Uyabona pha akuvulwa ngento. Ushoda nje thithi nasibe nemoto. Sivule ngemoto. Otherwise indlu yakokwabo iyi-suburb. Yile asikhupha kuyo. Landlu leya yekatatakhe. Okay. Utatakhe wenza iwill. Okay. Kuma lawyers akwashuzi ngomisiwe which is i-firstborn yakhe. Wathi lendlu ukusweleka kwami izaba andumisiwe. Okay. Wathi ke masehamba wahamba nama wills nezo zinto zonke. But ke andilweli indlu andikhaleli indlu yakokwabo. Okay. Noba ngayidla tshintsha ama lawyers udadewabo lo othe hamba uye town uyosayina la form utshintshe zonke izinto zibe segameni lakho because uMahoyi uzokubulala. Hayi. Isiduko sami ndinguMahoyi. So undibiza bandibiza Khoiza. Kutsho ama-in-laws athi mna ndizokumbulala after how many years ndihlala naye. Okay, indlu eka father-in-law. Yes. Yeah, okay. So ufather-in-law uye wasweleka washona. Yes. Mayishona indlu wayibhala kuyiwili ukuthi indlu izowela kumntanakho. Yes. So uyishintsha uthi uzoyishintsha kanjani iwili? Baba uzokwenza kanjani? Monga ngibriefa lapho kancane uthi ukuze iwele kubani kuye. Iziwele kuye. Wathi kumi iwill kanti sithi awukwazi ukuzihlukumeza umisiwe endlini yakhe because umisiwe ngoku yes. Umisiwe mdala ngoku. But andiqondi into obuyayazi ba lendlu andumisiwe because umkhulu wayihand over kumisiwe lendlu. Wathi yayingeka approvewa iwill. Dathi ke mina ke okay. Sometimes umuntu xa ingathi ufundile kunawe efuneka umbeke kulaa ndawo. That's okay. Uyabo. So ke ngoku usister wakhe lo uthi makaye etown which is a magistrate ntoni ecourt kwicourt ekhona yamafa ayo akwenza iappointment ukuze atshintshe indlu ibe under yena azokwazi ukuyithengisa ukuze thina siphume andimind ukuphuma but ngicela sayina amaphepha edivorce. Oh, okay. Yes. Busu ukwamnikeza amaphepha edivorce kwenzakalani? Kuphathwani bendikhe ndayiveza indaba yoba after mkile ndiye ndihamba ndayokwenza i-maintenance. Okay. Andisamaza phahlala khona sele ndiblokile nasefowunini. Ndaye emsebenzini wakhe. Okay. Ndafika ndaye PC eCape Town. eCape Town yandithumela kwi-EHW. Okay. EHW ekade ndandiyibiza ndicela uncedo lwayo. Okay. Sorry ezumyenami eyimember ka-SAPS. Okay. Azange i-HW indi-attende yandifeyila. Mna mama ST ndifeyilwe nangama-social worker ka-government. Ndilibeka udaba labantwana bami abakhubazekileyo. Ndisibeka isimo endiphila kuso nabantwana bami abakhubazekileyo. Okay. Ama-social worker awazange avisite nakayi-1 endlini. Nangoku abantwana bami begula in and out Red Cross akukho andikwazi ukuya kuzo ezo social worker because ngizawambela ilize. So indlu wathi ke ndandalo i-provincial yandithumela kwa i-HW. i-HW yandithumela kwi-colonel yakhe apha phangela khona eBellville.
Wandinceda lo mfazi lo, wandilwisa kwindaba yokuba ndide ndiyipase i-maintenance. Wathi after i-maintenance ubuyele kum nalamaphepha e-divorce. Okay. Uyabo? Azowasayina. Bridget wajika lo colonel xa sendimfowunela ndisenze appointment. Wathi awukwazi ukuza apha because une-protection order, and then uba uzile apha umyeni wakho uyanqala ngqo ecourt ayokubiza amapolisa into yoba wena ubuzomharasa. Hayi. So andisafumani kwancedo ke ngoku emsebenzini wakhe. As that time endincedwe ngula colonel esithi uzandincedisa asayine lamaphepha e-divorce. Yini engifuna ukusayina amaphepha e-divorce because usephumile ekhaya ngathi vele nothando alusekho kahle. Lwaphela lona. Manje why angafuni ukusayina e-divorce? Mama uST watsho enkantolo kummeli kuMantyi wathi akasoze andidivorce. Wabuza uMantyi kutheni ungadivorce? Lo mama uzokohlukana naye sikwimekhothi ye-maintenance ngoba idaba xa selinje akusekho mtshato apha. Wathi akasoze andidivorce. I-religion yakhe ithi akasoze andidivorce. Hebani. Umthetho andiwazi, andizange ndifundele mthetho. Kodwa ngoku ndicela ijustice yase-South Africa. Indinceda, I want to get out kulo mtshato ndisaphila ngoba ndizofa. Ndizohlukumezeka ndife and andifuni masendifile azoclaim isidumbu sami athi inkosikazi yami le. Mandiyofela ezinganeni zami. Naye maselebuye eqhutywa ngebhala makangasabuyeli kubum. Ngoba ndenzakele. Okay, ma awukazeli mhlasimpe uzame enye imizamo since vele sewufuna ukuthi uphume emshadweni. Njengokuthi amaphepha e-divorce mhlasimpe angithi address asemsebenzini wakhe uyayazi. Mhlasimpe hambise usheriff ke ngizwe into enjalo noma nganazi ulwazi kahle. Mhlasimpe amaphepha e-divorce kubo usheriff wadeliver emsebenzini ukuthi asayine. Into kanjalo mhlasimpe yona ngeke ilunge ngenxa ukuthi mhlasimpe naleyo protection order ninayo ukuthi wena ungaveli but kuhambe i-sheriff ulibeke nje udaba ecourt ukuthi lo muntu akafuni ukusayina and emsebenzini wakho sengivaliwe ukuthi ngingayi into enjalo ayenzakala. Mama ST ndizame konke. Ama-sheriff afuna i-300. Anayi 300 yokuthengela abantwana bami ipapa. Thengela abantwana bami ipampers. Anayo ye-sheriff imali. Ukhona omnye umngane abo kwandipha ndathi ma xa undinika le mali namhlanje lezi sheriff asifike zingamfici ubuyena mzophinde ndiyithathe ephelandelayo. Ngoba imali ndibanayo once le ayifakayo ye-maintenance la 7,000 endiphila ngayo kube kuphelele. Kunama catering ke ndiwenzayo because ukupheka ndiyakwazi. Okay. Into endisizayo. Njenga last week khona omnye umama ebendibhukile ukuze ndibe lapha ndicedwe namngena kwi-transport yokuza apha. Yo hayi ndiyacaterisha ndiyakwazi ukupheka. Okay, mbukele ekhaya uyazizwela ukuthi isimo sinzima kangakanani. Ngiyacela nje bantu base Cape Town bazalwane ngenelelani. Isimo esikanjena so sesingasadingi ukuthi mhlasimpe umuntu ngayiwana sithwalele. Kudinga ubani nobani sithwalisana imithwalo njengoba lishizwe kaBaba uNkulunkulu ethi thwalisanani imithwalo. So siyacela abantu abaseduzana nabantu abakude la ubona khona ukuthi la ngingafaka isandla, hayi la ngingasiza noma ngolwazi. Ungashiya even ama-comments khona la njengoba ubukele la ku-YouTube uyashiya ama-comments usho ukuthi mhlasimpe bowucabanga ukuthi esimene esikanje umama angasizakala kanjani. Just ukubuyisela emuva nje makancane. Ukwamention indaba ukuthi ubaba behlukumeza abantwana bona abantwana laba aba-autistic. Njengokuthi umntwana njengoba umentionile ukuthi akakhona uyathanda ukuthi mayezimoshele kwi-diaper yakhe athathe adlale ngakho leyo phuphu yakhe umntwana. So ubaba wamthatha wamshisa ngestofu. Yes ma. I-abuse leyo. Yes ma. Ukwamvulela mhlasimpe icase ngenxa ukushisa umntwana because i-abuse leyo more especially umntwana autistic vele usuke engazi ukuthi uwenzani. You understand? Ubeqala yena uku-abuse umntwana ngendlela kanjalo. Wayeqala. Okay. Wayeqala ukumchisa.
because ndathi andifuni bababethwe ngoba ukubabetha kwaba kuzunceda nto kuzubuyisa ingqondo yabo lishotayo. Yes. So ngeli xesha ndifika nomntana ebhandejiwe endixelela ufirstborn wam uba lo ndathi ukubani lo wathi lo biye nakho utshisa ubisiwe apha ndifike embeke emtshisa umntana ekhala. Hayi. Ngeli xesha usesibhedlele wena ndandibuya esibhedlele ba ingqondo yepilisi Eshiya. azange ndiyomvulela ikheyisi. Yinto ayithetha into yoba kwakutheni ningayondibambisa. But umthetho umuntu mayenza icala liboli sisho njalo isiZulu icala liboli. Uthi watsho ekhoti wathi kutheni khona beyivusa ngoku loo nto which is uyayivuma uyayazi. Ndithi wawunenhloso wotshisa umntana ndingapha esibhedlele uyazi uba ndingapha esibhedlele ndine-depression ndibuya ndise-under iipilisi ze-depression. Okay. Iproof So zange ndikwazi ndilivule icala. Okay. Yes. Iproof yokuthi umntana uyile wayesibhedlela noma ekliniki ubhandishiwe ubufakazi bukhona. Bambhandeja ngento ndifike ebhandejwe ngamabhandeji nje amabhandeji akazange aye ekliniki. Akazange aye ekliniki. But naye kodwa icase uma ukuthi willing ukuyivula Ndingayivula. usengayivula. Ndingayivula ngiseki kamisiwe. Okanye ke kuba ndingasafuna uthetha ndifuna nje sidivorce kuphele okongokwabantwana ke ebantwaneni bakhona ngokokwam kuze sohlukane kuphele ndiyoziphilela kude nabantwana bam. Andisafuna ungena ndiphuma naye ezikhoti sekwanele kule ndaba ye-maintenance ngoba unathi uze wathi ayingowakhe ndathi makuyokwenza kwathiwa xa uyimntana ngengowakho yenza i-DNA. Okay. Wayenza i-DNA. Okay. Kwathiwa yi-2.7 wayikhupha usibongile i-2.7 Okay. wenza i-DNA. Udeleyisa iprocess ye-maintenance uba abantwana balale bedlile Ish. uba trafa ngale 5,000 iphelela emanapkenini kuphela. Because ijonga ikhimbili kamisiwe le-adult xa liyi-399 uyalazi kwa-clicks. Okay. Ndithenga beyi-5 calculate amangaphi akanathi bayi-5 ngawenyanga ndenzela inyanga ugrosali yethu izaba yamalini kwi-5,000. Yo. Hayi kunzima. Okay. Labantwana ungawuza umshini ukuthi unabantwana ababili. Yes. Owafika nabo. Yes. Emshadweni. Yes, So sebe bonke abantwana Bayi-5. Bayi-5. Yes ma. And then kulaba bayi-5 abawu2 laba autistic Yes, abanobaba. abakwababa. And then bese kuba khona lo ophakathi. Yes ontombazana Uyenzani yena? uyafunda ugrade 11. Uyafunda uyamsupport ubaba. Yo kuningi ma kuninzi Yena la ndoda ukhupha leya kanjani umntwana? indibulele la ndoda and isandibulala because indifuna ndifile. Okay. Eyona nhloso yakhe ufuna ndife njengoba kwathi abantu abane-depression bayazibulala ewe ndikhe ndafikelwa kulo mcabango wokusibulala nabantwana bam aba ba-autism ahambe no-unako wakhe ngoba unako sele mpoyzinile unguye unako. Unako ulwimi lwakhe lunguye. Unako bendisekhoti before last month ethi ufuna imali yakhe wakhatshwa ngutata yakhe wamseka baye ekhoti. Eyothi mina unako andimenzeli izinto zesikolo unako ufuna uniform entsha phofu ugqoke kahle even ngokasekhoti unako ndiva ndifowunelwe ekhoti nokuba kuthiwa umyeni wakho unako balapha bazokummangalela. Ndathi uba mandibanjwe unako ndikhe ndaboshakalelwa nguYouTube wam apha wathi unako uyafuna umamela la madoda akho ango-ST ndathi ewe ndifakele bona ndizova iingxaki ezinjengezi zam ndizova apho ndingancedakala. Ilanguage yakhe akandirespektanga akantazi noba ndingumamakhe. Laa mntana ukha aphuma apha endlini sihlale singabulisani usuka kutatakhe ke. Kanti abaxelela abamelwane bam ndathi gayisini xa ndinotya upoyzini ze niyazi uba unako uthathe kutatakhe. Uclose nobaba. Kakhulu uyamazi apha ahlala khona uyathetha notatakhe. Umxelela yonke into yalapha endlini even ngoku ndilapha eJoburg inoba sele emxelela ukuba mama ubheke eJoburg. Uke wahlala because umntana wentombazane lo Mntana wentombazane uyakudinga izumama. Uke wahlala mhlasimpe naye phansi umntwana ukhulume naye njengomama nje ukhuluma nomntana ukuthi mntanami kwenzeka kanje mina nobaba wakho
ngoba ngenzeka ukuthi mhlasimpe ngalesikhathi kuliwa ngasendlini kungakhulumisana omunye ehlala upstairs omunye downstairs leyo nto iba affectile abantwana Kakhulu yena. so manje reactor ngenye indlela elimaza wena manje awukazi ucabanga mhlasimpe ukuthi uhlale naye phansi noma nizame indaba zama social workers ukuthi mhlasimpe umyise lapho akhona ukusizakala because ngisibona ngazuthi khona la limale khona and ngendlela reactor ngayo manje isilimaza naye ilimaza kanye nawe ma Mama ST ngizamile ndile uprincipal wasesikolweni sakhe Okay. angayi weakness mayinomamela le video ndiyile ndayomorganizela ama social work esikolweni okay ndayoxela isimo sika unako esikolweni ndayoxela into yoba if into ethile andinayo yokubhatala esikolweni ningandibeki ityala ngoba ndinayo ngoba ndikwisimo esinje okay ndisemanzini anje unako ndim-organizela i-social worker uya kwi-social worker unako angabuya ndixelele i-report back ye-social worker ndihlalile phansi unako ndambonisa wathi unako utshuza utatakhe okay so it's fine ndathi uyabona ke mntanam ngothatha izinto zakho uyohlala kutatakho ungandithotsharishi ngezinto zikatatakho ebezenza apha endlini because laa nto bebehlala bobabini phaa upstairs ndide ndithixo ayiwandakazi umdlwengulana lo mntana kodwa ke kuba isimo ndisazi okay baba unesimo Ubaba. okay kuba isimo ndisazi mhlamba kungekhe kube lula uba ngamdlwengula because ebehlala naye ubusuku bonke phaa ha utyiwa into ezimandi ndihlela phezantsi nezidalwa zam and ezi zidalwa zamkelekanga phaa phezulu ngoba kuthiwa ziyachama ziyakaka ziyagxothwa kuthi uyambani niyachama ish ndiyabathanda babantwana ish and abantwana bakho and abantwana ngabantwana bam and ndiyabathanda andinabo obunye ubomi ngaphandle kwaba bantwana ndiphilela aba bantwana that's why ndafikelwa nangumcabango onzima othi xa ndozithatha ubomi ndingasuke ndizithathe naba bantwana kodwa bakhe ndiyomemezela kwi-South Africa ikhe ndincede ngejustice yophuma kulo mtshato ndimlibale usibongile njengento basendimlibele kodwa ndinoxolo naye yo kunzima just isignature nje cause vele usekahambile sele yabile asikhuphe ke endlini yakho kwaba ubuyazikhupha siyoqala ubomi kakutsha phansi kwebridge awu mama cela ukubuza awucabangini ukuthi mhlasimpe ngoba nishade in community of property yebo ba esebenza kwa government yebo ba unqaba ukusayina just because mhlasimpe ubona ukuthi kuzoba nezimali ezophuma zakhe mhlasimpe nizishare awucabanga ukuthi mhlasimpe ngenzeka ukuthi usabe into kanjalo uyabona ke xa ungumuntu wasezilalini okay ungazi into ngamtshato wa community of property uqala utshata ungazi into zamali zantoni andiyazi noba mhlawumbi zezo zinto kuba yenezazi okay but to me and my understanding ndiyava nje uba kuthiwa kuno-50% ndifuna uba sayini umtshato qha uphele ndingasabizwa ngosibongile ndingathi naxa ndinofa andikleyime ngako nje ndikucelayo kwi-South Africa yo ngoba ikhoti yaseWynberg ndiyilo kuyo yathi masinaye ngendlela esingenza ngayo hayibo mkhangela uzumfumana samkhangela apha enzeni imfumana umuntu ondibloke nasefowunini but i-address yasemsebenzini ikhona ikhona i-address yasemsebenzini ngeke bekhona bathi angeke bekhona kufuneka ukusiza. because usebenza ama-shift okay kufuneke afunyanwe kule 2 days asebenze ekuseni uyayiva kube angazufunyanwa enight because usebenza 2 days emini asebenza 2 days enight yo akunakuthi okay sorry and kunento awayithethayo wathi kule nto yemali uthetha ngayo wathi uxolele ukuyondibhantintela kunoba mna ndifumane imali zakhe ndikulindele ukufa ezindiphuma apha if kunemali ezindiza kuzifumana ngoba wathi uxolele uyokundibhantintela yo kodwa makandibhantintele ndohlukene naye okay yes yo kunzima i-50% i-right yakho njengoba usukushade community of property but kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi athi angisafuni kwalo 50% sengifuna nje ukuthi asayine ngizobhala phansi ukuthi angifuni lutho but kuyisimo sakho unalabantwana abadinga imali yebo ma and le mali
akukho la bazoyithola khona bazoyithola kubaba wabo Yebo ma. because imali yabo njengabantwana Yebo ma. and okuwes awusebenzi Yebo ma. uphila ngakho lokhu thola ama Catering. catering Sometimes. nani Yebo. and futhi ucabanga ukuthi akukho lula because mawuhambe we catering remember Ndibashiya nabanye. uzobashiya Kufuneka nobani ekuqaleni ufumane umuntu uba ndimfumenanga ndayikhansilisha lo catering. Because angeke ndikwazi ushiya umisiwe nje kwapha. I'll never. ne Noba igate kusecurity kangakanani but funeke ndithi make sure khona umuntu khona apha endlini. yes ngoba ngenzeka And sishise uboy utya nantoni angathi awufumana ipilisi atye utya nantoni yena funeka uhleli nje awuthula funeka uyomjonga because uyamosha and abakhona ukukhuluma ukuthi hayi bo, abakhona nangu ukukhuluma abakwazi ukuthetha nhlobo bayeva ngendlebe okay. but abakwazi uthetha uyabona ngoko andiyazi abantwana bambalala ezinsimbini ibhedi iphelile itrust ngoba bayachapha kule 7,000 kune school fees esiyi2 yes kune transport ezi2 kunama diaper okay kune medication okay kunokudla kunokudla kunosikhaftini sa everyday Monday to Friday umkero wabo funeke bephethe isikhaftini funeke betye ipapa enobisi ndiboleka imali ezizalayo ndithathe le 7,000 ndiyopetsha pha ndiphinde ndithathe because abantwana bamani bangeke baye esikolweni batye ngatyanga ipapa enobisi ngeke abantwana bami bangakheri yo kwaze kwanzima mbukele ekhaya please share i-comment mhlasimpe kusho ukuthi ucabanga ukuthi umama angasizakala kanjani yes ubaba uyayikhipha i-maintenance ka-7,000 but ngenxa yesimo sabantwana igcina ingabi enough and okunye umama ufisa kakhulu ukuthi engazuthi ubaba angavuma ngedivorce yes angavuma ukuthi asayine so ubaba ushaya phansi ngonyawo wathi yena angeke azamdivorce Yes. angamane ayoboshwa usho kanjalo yes so necourt nje igcine kumi kanjalo nje ukuthi hayi ngoba akafuni ukusayina yes ikhoti hhayi yaseFilipi most ebengumuntu beyidetective for years and years ubuye nami so zonke abantu omantyi baseFilipi uyabazi so mna ndiba sisidenge sakhe secourt xa ndipha ndiba ngudoti uyabuza ayibuzele bani ukhonjwe ubone lo muntu ekujonga ulapha emveni kwami lo xesha uthethe efowunini abafowunela omantyi bakhe kukho wandigxothayo oyintombazana umantyi oyi-best friend yakhe wathi ndingaze ndiphinde ndikubone apha wena ndiza kubhenisha kule court yaseFilipi ngoba uthetha kakhulu hayibo ndaphuma sisi ndiyocoza ndigrantwa inantsika le nto i-court intadithi into yoba ndingamthuki ngoba engavukelwa ndithi yena makandithuke ngobuhule bam engazange andifumane ephutheni nantsi i-DNA yandithi uyenzile umntana 99% ngowakhe kodwa still lo mntu lo akho ndoda kuthiwa ndilali nayo lonke indoda lapha emhlabeni indoda endilala nayo andikabikho positive andityima i-ARVs yo okay ma ungasizakali kule court akukhonakali mhlasimpe ukuthi uye kwenye into ekanjalo angazi ukuthi angaze anginalo ulwazi kakhulu ngale process angaze ngiqondane nomuntu mhlasimpe ongangiphulwazi ukuthi hayi ndingatshintsha mhlawumbi ndibheke eyiphi kanene ndikule Whiteberg ndingatshintsha ndiye eBellville mhlawumbi okay but iBellville icourt yaseBellville i-opposite nale ndawo because andiyazi le building ndiyilibele gama layo lasebenza kuyo ibuilding ye-lawyers kodwa usebenza phaa i-opposite necourt mhlawumbi la magqwetha ndizawuya kuwo phaa ngala kule building ngakuyo ish umuntu oconnected vele umuntu oconnected and ungumuntu othuleyo ongekho uthi nguye lo oyena muntu uve aberongo ndim and ke ngoku mna ndiblame ngoba nditya i-treatment ye-depression okay kuvele kuthiwa hayi ngoba kuve kuthiwa kabhadlanga lowo kukhona icode abayibizayo abathi ngubani bani ubizwe ngaloo code which is icode yabantu abaphambeneyo undibiza ngaloo code ish yo okay bukela ekhaya ungakhohlwa to subscribe ku YouTube channel yethu and also kune button lapha elithi join
ungalijoyina nalo to be a member yale YouTube channel. And also njengoba ngisacelile, please whatever ucabangayo obona ngazuthi nganceda, share comment. Umama hlukumezekile kakhulu, unabantwana aba-autistic and ubaba uze waphuma endlini ebahlukumeza abantwana, ebashaya, ebashisa. But umama akakayivula icase njengoba ubumlalele echaza ukuthi kungane ngakayivula icase. So inkinga enkulu manje emlethe la emphakathini iyo le yokuthi ufisa noma ngobani ongamsiza ukuthi imuphi umnyango akumele ungene ukuze ubaba kwazi ukuthi asayine ama-divorce ama-divorce papers ukuze umama ezokhona ukukhululeka, ngenxa ukuthi manje uyazi nawe South Africa mawuthi uyangapha uzothola ukuthi kuthiwa wena ushade nobani bani, but lo muntu kudala ahlukana nawe. And also nokuthi ubaba uyanqaba ukuthi umama amdivorce. I-maintenance sibuyele kuyona. Uthe usupport abantwana nge-maintenance. Yes, ma'am. Uke wazama yini mhlasimpe ukuthi ukhulumisane naye umbekele izathu zokuthi uyabona yini ukuthi le mali incane kanje noma mhlasimpe ubuyele court uyokhala futhi ukuthi labantwana nazi izinto engizenzayo ngale mali, mina esayidini lami ize ngingasebenzi mangitholela uma gig nyana ukuthi ngiyokhetharisha ngifake kokungaka, so le mali ayikhoni ukunyusa abantwana. Mhlasimpe into kanjalo ukuthi uye court. Kuba ndasendiyile ngoba wayendi ku 5,000. Okay. So ndahamba ndayo increase le 5,000. Okay. So bafaka kule 5,000 u2,000. So bengekayicingi ke into bandingaphinde ndiyo increase again ngoba bekunzima kwakulo Eshiya 7 kule 2,000 ukuthi uyithole. ukuthi ndiyithole. La ntombazana leyase court yave yabhala nje. Wava pha uba u7,000. Ngoba wayengafuni wathi akanayo yena imali unale. Okay. That i-car tracker, i-insurance zakhe, i-car tracker ze-insurance asibenefiti nabantwana. Abantwana basafarisha ukuhamba into zabo zasesibhedlela. Mna ndiboleka imali ezizalayo ndithatha i-transport ndibheke esibhedlela. Okay. Umbuzo wokugcina. Yebo ma. Ngiyazi ukuthi unzima. Yebo ma. Njengoba umyeni wakho engafuni ukukudivorce. Yebo ma. Uma ngabuya namhlanje ethi nanka amacala ami ngiwenzile, angifuni ukudivorce nje ngoba ngisakuthanda. Asoze ma. Ngicela ukuthi Asoze uxolo Dwanele. Ndicela uxolo bantu bakaThixo uxolo. Ndanele. Ndilimele ngeyona ndlela ngusibongile. Andimfuni, andisenalo uthando lwakhe. Ish. Andisenalo. Indlela andenzakalise ngayo. Ndandingazi xa ndithatha utata akhe ndimenza utata wam. Ngoba apha eSouth Africa akekho umolokazana wakhe waphipha utata zala. Kodwa ndim ndingelu. Ndamnamke natoti wade wayosweleka utata akhe. Ndathatha imali kaSibongile ndayokwakha umzi kaSibongile kulo Sibongile. Umdlu oqala apha iBongani upstairs yapha endlini. Yo, okay. Asoze ndamxolela uSibongile senje uba ndimxolele but andisafuni into endidibanisa naye noba ndikaze ndife abantwana bam andifuna uba baze bamxelele. Ish. Andimnidi nokuba ayondingcwaba. Andimnidi. Okay, ma elakhe lokugcina isikhathi siyaphoxa. Mhlasimpe ongakufisa ukuthi usizakale ngakho noma amazwi akho okugcina nje kubantu abakulalele ikuphi mhlasimpe ungakusho sesivala. South Africa. Ndizocela ulekelelo apha. Okay. uSibongile mangasayina amaphepha edivorce sahlukane. Uba iyasikhupha inkantolo isisemgaqweni uSibongile uwina indlu yakokwabo, it's fine. Ndizocela nabani ongandinceda. Mhlawumbe ndithengele amapampers. Mhlawumbe ndithengele itrasi yabantwana bam ngoba balala ezinsimbini. Andifuni imali nje umuntu athenga into ayisise. Ngakuba base-Cape Town. Okay. Ifone number yabo. Okay, yes. Ku-083 41 61 Okay. 768. Okay. Sacela uyiphinde ma. 083 41 61 768. Okay. Eyesibini ku-0677 40 20 20. Okay. Yes, ndiyabonga. Iyatholakala ku-WhatsApp, Ziyatholakala ku-WhatsApp zombili. Ko Facebook awukho. Andikho. Okay. No, ngiyathemba bazalwane
ukuthi nizoyisebenzisa ama-numbers la ukusiza kakhulu mama, kakhulu abantwana. Yazi ukuthi uma umuntu wesifazane kulimala abantwana bakho noma kuhlukumezela abantwana bakho, wena uhlukumezeka Ngaphezulu. times, angazi times 20 noma times bani. Kodwa nje siyacela lapho ongalula khona isandla, bantu base Cape Town, kukuphi nase Cape Town? E-New Cross. Bantu base Cape Town eNew Cross, siyacela bandla ningenelele noma ngabe ngayiphi indlela, noma ngabe ngama-advice, noma ngabe ngayiphi indlela eningangenelela ngayo ukuze umama nabantwana basizakale. Siyabonga kakhulu namhlanje ntambama ukuthatha ithuba lakho usilalele. uNkulunkulu makakubusise. Sihlangane ngokulandelayo, sonobe senihlangana ke noBaba Dlamini. Ngibonga ithuba. Thank you so much. Bye. Siyabonga kakhulu ma. Siyabonga Baba Dlamini. Siyathemba ukuthi masibuya sizobuya sesiphethe indaba Ezimnandi. ezimnandi. Ngiyabonga Baba Dlamini. Okay, siyabonga Siyabonga kakhulu. kakhulu. Thank you so much. Bye. Bye. Amen.